Si Kristo nga mo'y atong giila nga manluluwas, nagtudlo nato og pag-ampo kanang amahan namo. Nya iya ginang giapil diha sa primerong bahin ang kanang word nga matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Nya kusog kay tamuyaw-yaw ana. Kana bitang hapit na mamatay ang masakiton nga imong pinangga kauban sa imong pamilya, moingon din ka, ang pagbuot na lang Diyos Ginoo pader maoy akong tumanon. Pero moingon gani, ang pagbuot na lang Diyos Ginoo pasabot ana sawap ana mahitabo nagbuot-buot ka. Nya karon kay wa naman kay mahimo, una pa ka moingon matuman ang imong pagbuot. Di na moy mao. Unsa man sa sinugdanan palandaan, sa imo palang mga plano, sa imong mga pangandoy, sa imong huna-huna, kinahanglan ang Ginoo nay magbuot. Dili kay hutdon usa nimo ang imong nakamahuan ug ang imong abilidad. Nya wa gi mahimo, una pa ka moingon Ginoo na lang gi matuman. Ginoo'y magbuot. Mao na diri sa atong unang pagbasa, ang pagbuot sa Ginoo step by step gyud, may kay pagkadetalye gikas pagsugod pagpili mo kanding or karnero kanang dili daot. Nya laminga ana aning adlaw aning orasa kinahanglan nga naluto na ayaw sinabawa kanang unsa na kanang aslon nya di sad kuhaan di limpyuhan gikas ngadto tiil apil ang sud ginhawa aslon detalyado kayo o kita pala pagbuton kuhaan ang mga tinai kanang mga sud ginhawa kay lain nakadon kaong gana na ang sud anang kuan pero ang Ginoo may detalye man kayo nya sunang kato magkaon ka nga magbakos o niya magdana kas imong napsak nagdana ka sungkod daliag kaon murabag ka ng padong mo ikyas ba ana nga ang dugo ani ipamahid sa inyong pultahan dias mga haligi sa inyong pultahan ipamahid. Di ba detalyado kayo? Ang Ginoo detalyado makay na siya musulti nato. Sama nang ingon kamong mga manag-uyab wa say hikapay. Ayaw mo paghunahunag laway sa usag-usa kay ang magtan-aw sa usa ka babay uban ang laway hunahuna nakapanapaw na. Di ba detalye masad kay na? Nakabati mo ana. Unya ngano mang supakon? Mao na daghan kay ta dinhi og kaslunon nga nangaburot ng tiyan. Daghan kay dinhi magpabunyag nga way mga kasal nga naman ding tuman man nya inig ko ana inig pabunyag na matuman ang imong pagbuot na himo ang Kristiyano ang akong baby nya ikaw nga nagkugos nagtuman kas kabubutos Ginoo masuko ra ba ng uban usahay og ingno nako kamuha mga impiernohonon mo mga ginikanan nya kanang inyong gikugos atong bunyagan para malangit di ka na makuyog ninyo ditong kamo may gakugos ana. Uy tubag mo lagi bitaw na. Parihara sa guna ninyo god mga ginikanan inyong dadon sa tarong nga daan ang inyong mga anak nya siging balikas, siging kasaba, mga buang mo, mga tapulan mong dagko, mga gahi mo go. Unsa man ang mga pulunga pagbuot nas Ginoo? Dili. Sige. Unya, kay di man pagbuot sa Ginoo, makapatay na, makapatay. Kay ang pagbuot sa Ginoo mga igsuon, makahatag og kinabuhi. Dili makamatay. O tanawa ang mga Ehiptohanon nga misupak sa Ginoo, wa mo sugot sa Ginoo, sige hinuong kontra sa mga taong higugmas Ginoo. Niingon dayong Ginoo, mosoroy ang anghel sa kamatayon. Tanan nga mga kamagulangang anak nga lalaki sa hayop ug sa tao, hutdo na kog patay anang gabhiuna. Pero ikakita na kos dugo nga naa gipahid sa pultahan, sayloan na nako. Pasabot, ang nagtuman sa akong kabubuton, dili mamatay. Ang nagsupak-supak, patay. Ana. Nya kamoron, nagtuman mo sa kabubutos Ginoo.
Sa ato pa, mayroon ka usahay. Usahay day, patay day ka. Usahay buhi. Mura kag hantak. Murag hantak ba? Patay buhi. Mutugot day ka nga, usahay patay ka, usahay buhi ka. Pastilag di na maulian. Mapatay na lang kag dito. Di ra ba musugot ang Ginoo ana kanang usahay? Di gid siya musugot. Matod pa niya, kung dili mo init, dili sad mo bugnaw, kay usahay init, usahay bugnaw, isuka ko kamo. I will vomit you out. Og dili sad ka no, og dili sad ka yes, kay usahay no, usahay yes, di yapon mo akong tinun-an, iya na siyawa. La, bantay mo diya. Kung ang pari mo sikretog uyab-uyab, okay ra na, dili. Depende sa Ginoo, og mo ingon dai pade. Og mo honghong ding Ginoo ikagabi dito nako, pader uyab-uyaba nagpanagsaron katilaw sa kagamay. Ana. Andi mingon ko matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta. Ingon sa langit. Pila na man koy pagsultian agon. Pero siguro nako nga pagbuot sa Ginoo. Biyon sao man ato pagkasiguro nga ang Ginoo mo'y nagbuotan. Kani sa ron. Usahay ra bang Ginoo, di ra ba na mo tingog? May man kani karon kay kabati man mo sa kong tingog. Gipulan na mo ani akong tingog. Labi na maghisgot itag koral, sus. Lagot yung kay mo ana. Uy, side bit ini perting kusugas uwan gahapon. Naay na nag-text nako, pader, ang tubig sa among balay taga-tuhod. Napay usa tagahawak pader ang tubig sa among balay. Gikapoy mi og limpyo sa among balay. Tungod gini ani among silingan nga gikural pader konkreto, di nakalusot ang among ang Agianas Canal kay gikural ani among silingan. Ipalihog ra ko gwali ani pader, ako ding giwali karon. Oy, kamo diyang nangural unya ang inyong silingan gilunupan, buslutin ang inyong koral aron mo maluwas. Muhubas kay itong tubig sa inyong silingan nga taga-tuhod di na intawon katog. Muhubas tungod kay gibuslutan nimo imong koral. Congratulations, malangit na ka. Pero moingon kay kada bahala na mo diha ako ning balay. Nya higda-higda kag tarong nito imong silingan siging hinubig. Kada yabos tubig usato nimo katuig sa purgatorio. O kun di na gani mohubas kay muuwa na sa karong hapon, maimpierno na ka. Na buslote din na imong koral. Kung ang karsada di na kaagian sa kanana ang mga sakyanan kay nilunop nagmaayo tungod kay imong gialihan sa imong koral, patay gadi ang tawhana ka. Buslote na imong koral aron mo madrain ng tubig des karsada, palutsa na ngadto sa inyong kilid sa inyong balay or diha baka noon sa hawanan sa inyong balay, diha na palutsa. Unya human muhiyos na tong tubig makaagi ng mga sakyanan, di na sila maliit, di na mag-traffic, kana langit na kaana. Unsa? Unsaon pag-ila nakabubuton sa Ginoo? Mao ni ang mga timailhan na una makahatag og kabalaan sa kinabuhi. Makapabalaan ba? Kay Ginoo man holiness. Maoy iyang una. Kung ang imong gibuhat, ang imong giplano, makapabalaan sa imong kinabuhi, goon, bisan pagkontrahuna sa tanang tao. Bisan pagsakit kayo na, nimong buhatan na. Maubitaw si Kristo, ang pagpalansang sa cross. Unsa man ni makapabalaan, dili. Kusga? Mao nang gibuhat ni Kristo bisag sakit. Nya kamo magpalansang mo. Tunay. Hindi na sa padan, sa may palansang. Nya kaning pare magpalansang ni. Testing. Natog di ba mo gabaan. Mao bitaw nga atong tubag sa Salmo. Unsa toy tubag nato sa Salmo? Imnon ko ang kupa sa kaluwasan ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Imnon ko ang kupas kaluwasan. Kasakit na. Kasakit. Pagbuot bas Ginoo nga ang bana kabit-kabito niya ang ilang maid na siksi kayo. Pagbuot dili. Husga.
O dili. Karon, hay may lami ang maid o ang asawa? Ako bisag di ko bana, lami gitong maid kay batan-on man to. Bigot pa man to ang asawa, yut-yut naman kato sa bigot, sa yut-yut. Karon, og hunahunao nas bana nga lami ning maida, kausara man jud nako. Diktaran, musugot ra man gini kay maid gud ni. Amo na daghang karon tawo mga maid nga binuangan taon sa mga amo. Pero sagdi lang, og ikaw bana nga gilamian na ng imong maid, og imo nang hunongon kay di na makapabalaan nimo, di sad na mabalaan ang imong maid. Unsa man, malipay ka o sakitan? Sakitan ka kay imong supakon ang imong gusto. Pero sa imong pagsupak sa imong gusto, imno na nimo ang kupas kaluwasan, andam kang magantos, adto ra jud ka motutok sa imong yut-yut na nga asawa. Ug ingnon gini mong Ginoo, Lord, supakon ko ning akong gibati kay di ni makapabalaan sa akong kinabuhi, di ni makapabalaan sa among pamilya. Ako sad nga pare, ana, kapoy kay dito mag-inusara kas room, oy, maglakaw-lakaw ka ikarag yung usa. Wa jud kay katiksan og I love you very much. Wa kapoy laay. Nya naay mo text nimo, Father, I miss you. Nya mo reply kag I miss you. Ngilad naman na hundi lang yun. Ingnon lang yun, God bless you. Bitaw, anaon lang. Nya moingon ni Father, I like you. Lisod kay moingon I like you, no? Di ba? Patay ta na, di na ta mahuli. Nya sa may buhatos pare, hilak. Kantag nanghihinayang ang puso ko. Nya grabe yung pagka igua, sakit-sakit yun. Kantahan, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Sana dalawa ang puso ko. Ano? Pero sakit na siya. Pero makapabalaan man. Ikaduha, timailhan nga iyanis Ginoo, makaayo sa katilingban, dili sa individual, katilingban. Parehas nako, usa ko ka pare, kinahanglan ang tanan akong buhaton makaayo ninyo. Kung doon na rin usa din naghanap ba kay gwapa na to mga youth, ug mauyab nako, makaayo na ninyo? Dili. Ha? Di ay. Ina lang kung makaayo god. Aron sa bang mabalidit nako ba? Makaayo dili. Di nako, di buhaton. Sayang. Bitaw, sakit. Di man makaayos katilingban. Pareha sa bana, uyabon ko ning maid. Nya magsikrito-sikrito mi ani. Makaayo ni sa akong pamilya, sa akong asawa o sa akong mga anak. Huno nga. Unya karon, kung imong gubon ang imong koral, aron mo dako ang agianan sa inyong silingan nga di gyud kalusot ngadto sa ila, nya tuay mga 50 dito kabalay, di gyud kalusot kay imong gipiit og may sa imong koral. Kung gubuon nimo imong koral, makaayo nas katilingban dili. Makaayo. Nindog ta.